drone n'ubundi objective zari zo guhitana Kabila na Generali Sultani Makenga. Ni military planning yakozwe ikorerwa muri Palais de la Nation ndetse no muri Demyap ku bufatanye bukomeye n'abasirikare kabuhariwe baturutse mu Burusiya bafite target yo kwivugana Makenga ndetse na Joseph Kabila. Ubundi byagenze gute? Iyo operation yateguwe gute? Nimuze turebere hamwe military intelligence gathering, turebe uko ibi bipanze ndetse nuko biri gukorwa nibiri kubera igoma byose mu bisobanukirwe. Ku murongo wa telefoni turaza kuvugisha roko informo wacu atubwira uko bihagaze ndetse nuko biri gutangazwa ko bamwe mu bayobozi ba M23 nabo bahiye ubwoba kuko bari bizeye ko ikoranabuhanga bafite ribasha kurinda drone, ariko bakaba batunguwe no gusanga babyutse bumva ziri kurasa. Igihe biranavuga ko ari bamwe zishobora kuba zakomerekeje M23 itaratangaza bari bo. Biteye gute? Amakuru atandukanye akomeje guturuka mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko igitero cya drone cyagabwe mu gitondo cya kare kuri wa gatatu ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2026 cyari igikorwa cya gisirikare cyateguwe mu buryo bwihariwe ibizwi nka targeted military operation kigamije kwibasira ahantu runaka bakeka ko abayobora ibikorwa bya gisirikare b'umutwe M23 bari. Iki kikaba rero ari igikorwa cyagendeye ku butasi bukomeye Fardc ikora yifashishije GPS zashyizwe mu modoka M23 batabizi, yewe na telefoni zabo zimwe na zimwe ziri kugenzurwa. Bidatinze ashobora kuza kwifatishishwa ikoranabuhanga rya Wells Daddy nabasobanurira uko ikoranabuhanga rikora cyangwa se iyi AI ikoreshwa mu gisirikare uburyo ikora. Nawe wandike muri Google search urebe byinshi ndetse cyangwa se urebe inkuru nako zisobanura uburyo Wells Daddy ikora. Ariko ntabwo ari cyo tugambiriye. Turabwira ko iki gitero cyabereye mu gace ka Himbi kamwe mu duce dutuwe mu mujyi wa Goma hafi ikiyaga cya Tanganyika hafi ikiyaga cya Kivu. Abaturage batuye bavuga ko mu masaha y'urukerera bumvisha iturika rikomeye inshuro ebyiri bikeka ko bizatewe n'ibisasu bibiri bizarekuwe na drone ya gisirikare Armed UAV cyase unnamed aerial vehicle nkuko robizwi muri gisirikare. Amakuru menshi yegeranyijwe n'inzego zitandukanye aragaragaza ko ari operation yari yateguwe mu cyiciro gidasanzwe ndetse no mu buryo butandukanye. Fardc yakoresheje uburyo gukusanya amakuru y'iperereza military intelligence gathering mbere yo gutangira iki gikorwa. Bikaba bivuga ko rero kuwa kabiri mu gitondo ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu inzego z'iperereza za Fardc military intelligence unit by'umwihariko abo muri Demyap zakira amakuru ko Joseph Kabila Kabang wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ashobora kuba ari mu gace ka Himbi. Neza abenjeniyeri muri aerospace, abenjeniyeri muri coordinate tracking ndetse n'abandi batandukanye. Aya niyo makuru bivuga ko batehereyeho bakora uburyo bwo gukora iperereza mu buryo bwa gisirikare bakoresheje human intelligence. Amakuru atangwa n'abantu bari ku butaka bari Goma babahaye amakuru, banakoresha kandi signal intelligence CGIT mu gukurikirana itumanaho, aerial reconnaissance mu kugenzura ikirere hakoreshejwe drone ndetse na satellite. Nyuma yo kubona ayo makuru mu rwego rero ubuyobozi bwa gisirikare Kinshasa habaye rapid operation briefing. Abayobozi bakuru Fardc basuzumye uburyo bwiza bwo gukora igitero cyose kitagaragaza ingabo nyinshi ku butaka. Ariko igomaho hari abasirikare ba Fardc bamaze kwinjira mu ibanga rikomeye. Ubundi bagombaga guhitamo gukoresha uburyo bwa precision strike. Fardc ishimo gukoresha armed drone strike aho kohereza ingabo ku butaka. Ibiro bikaba bizakozwe kubera impamvu za gisirikare zirimo precision targeting, kugaba igitero kibasira ahantu runaka, risk reduction kugabanya ibyago by'abasirikare bashobora gukora operation, rapid strike capability ubushobozi bwo kugaba igitero mu gihe gito. Amakuru aravuga ko mbere yo kugaba igitero Fardc yabanje gukora target confirmation phase igenzura niba abantu bakekwa kuba bari mu akara gace koko bahari.
mu bantu bivuga ko bari ku rutonde rw'abari bagambiriwe harimo Joseph Kabila Kabange, General Sultan Emmanuel Makenga, umuyobozi w'igisirikare cya AFC, Colonel Nanga, umuhuzabikorwa wa AFC, Bertrand Bisimwa, perezida wa M23. Ibi byari bigize rero icyo mu mvugo ya gisirikare twita High Value Target List VHVT. Nkuko bigaragara ni mu gihe kandi execution of strike navuga ko uko yakozwe habaye kwibeshya gato, nkuko amakuru y'abaturage batubwiye uko byagenze bavuga ko drone yageze hejuru y'agace kahimbi mu masaha kare cyane y'igitondo, aho yakoze icyo mu gisirikare twita target lock. Mbere yo kurekura ibisasu, drone ngo yarekuye missile ya mbere igamije kwibasira inyubako yari mu ntego, missile ya kabiri yari igamije kongera kwemeza ko igitero cyageze ku ntego, double tap strike. Ndetse n'ikigaragaza ko M23 iri mu byago bikomeye nuko iyi drone ya Fardc yabashije gusubiraho neza. Ibiro ni mu buryo bukoreshwa kenshi mu bikorwa bya gisirikare bizwi nka precision strike operation. Bikaba rero bijyanye n'amakuru akomeye twakiriye avuga ko Fardc yihutiye gukora iki gitero nyuma yo kumenya ko air defense system yo mu mujyi wa Goma itari gukora neza, cyangwa se Fardc yamaze kwinetraliza. Biravugwa ko rero kuri ubu abayobozi ba M23 batangiye system nshya yuko inzu babamo bari gucukuzamo indake, kuko bamaze kumenya ko ikoranabuhanga ryabo ridakora. Mu mvugo ya gisirikare ibi nabyita ko ari window of vulnerability. Nkuko rero bigaragara ni mu gihe igitero gito ubwirinzi bw'abantu runaka buba bwamaze guhagarara cyase bwabaye amazi, bikaba byatumye ubuyobozi bwa Fardc bufata icyemezo cyo gukora rapid strike operation mbere yuko uku kwezi kurangira, bakazengereza bikomeye ahari ibirindiro bya M23 ndetse n'abategura operation bakabatesha umutwe. Kugeza ubuyobozi bwa leta ya Kongo ntibaragira icyo butangaza ku mugaragaro kuri iki gitero. Gusa bamwe mu banyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Kisekedi barimo Seti Kikuni, Frank Diango bagaragaje ko iki gitero gishobora kongera gukaza intambara. Seti Kikuni we yagize ati ubutegetsi bwa Kinshasa burimo guhitamo inzira y'intambara aho gushyira imbere ibiganiro by'amahoro. Ni mu gihe Frank Diango we yavuze nawe ko iki gikorwa nk'iki gishobora gutera escalation military, bityo amahanga kwiye kubyitaho. Abaguye muri icyo gitero amakuru amezwa ko kugeza ubu aragaragaza ko abantu 3 muri bo bamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima, harimo Karine Busset, umufaransa-kazi wakoreraga UNICEF cyangwa se ishami rya UN ryita ku bana. Abandi baturage 2 batuye muri aka gace. Bikaba byatumye rero hagaragara impungenge n'ingaruka kuri ibitero bya drone mu duce dutuwe n'abaturage benshi. Abasasanguzi mu bya gisirikare navugishije bambwiye ko niba makuru ari ukuri koko iki gitero cyari kigamije abayobozi bakuru ba AFC, bishobora kuba byaba ari operation gukuraho ubuyobozi ibizwi nka decapitation strike, igamije guhungabanya imiyoborere ya gisirikare, guca intege ingabo za M23 ziri ku rugamba, guhindura imbaraga z'intambara. Gusa hari abavuga ko iki gitero gishobora gutuma intambara urushaho gukara, cyane cyane mu gihe abayobozi b'umutwe wa AFC bakomeza kuba bari mu bice byegereye Goma, aho bivugwa ko kuri ubu nyuma y'urupfu rwa Ngoma ndetse no kuba drone zongeye kwinjira Goma bigaragaza uburyo ki abayobozi ba M23 bagomba kwigengesera, ndetse bamwe muri bo abanyabwoba bashobora no guhunga bagata iz'urugamba bakorokora amagara yabo, dore ko bimaze iminsi bigaragara ko Fardc iby'ibiganiro ntibikozwa, ibyo kuba yashyira kubahiriza gahenge byamaze guteshwa gaciro. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko Fardc yazanye drone zirenga 2,000 zigomba gukora operation zikomeye. Abenjeneri bo hirya no hino ku isi, Abarusiya, Abanyayisiraheli, Abashinwa ndetse n'abandi batandukanye bafite ubuhanga mu bijyanye n'ikirere bakomeje kugenda bavuga ko ibi biri kugenda biba byose birahungabanya umutekano n'ituze rya rubanda. Reka tuvugishe roko informo wacu atubwira ibindi kubiri kubera Goma, twumve situwasi hari. Mutama wiriwe neza? Wiriwe. Safari kugeza ubu navuga ko iyo kuri guhari bamwe mu bayobozi M23 ntabwo batuje bitewe n'ibiri kugenda biba, aho Kisekedi bivuga ko yamaze gucura umugambi ukomeye ndetse ushobora no guteza ingaruka. Situwasi iri Goma kugeza ubu tuvugana n'iyi.
nibyo tuyasinya ari n'ubundi n'ubwikanga rukomeye. Safari uratwumva? Tumva ku murongo wa telefoni rero bidakunze ko twakomeza kumva Safari, ariko turagerageza twongere tumushyire ku murongo wacu bwira ibiri kugenda biba, kuko biragaragara ko rero operation zikomeye. Safari uratwumva ubu? Ndi kubumva. Yego, tudatinze rero komeza. Narindimo mvuga ni iyi operation n'ubundi yateguriwe i Goma, aho intumwa za Kisekedi zari zirimo zishyuza abafaransa icyo umusaruro w'ibyo bari gukora muri biriya bice nyine, muri ba bafaransa baherutse kuza, bamwe bakerekezwa hariya mu ntara ya Chopa, aha ni mu mujyi wa Kisangani n'ubundi niho baherereye. Noneho ibi ndumva narigeze nabikomozaho, ariko Fardc n'ubundi ihari yari yo kwivugana bamwe mu bayobozi, akaba ari umugambi ukomeye. Ibi ngibi rero byabaye ubundi ntabwo byakabaye ngo ni igishya, ahubwo ni uburyo bundi bushya noneho bwagaragaye, kuko usibye no kuri uyu munsi muri ubu rukerera no ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba w'ejo bundi bari bivuga yo bita generali Byamungu arimo ava muri CDC, bigaragaza ko n'ubundi bamaze gushyiraho tutageti zabo ku bayobozi, ndetse urabizi n'ingendo zari zimaze iminsi zikorwa n'uyu gavana w'intara ya Kivu, nako ya Kivu. Urabizi ko drone yamugendagaho, ubona yuko yagabanyije ingendo, bigaragaza ko n'ubundi umugambi uhari, ndetse n'ibikorwa abari barimo bashinzwe ingabo z'abafaransa zishinzwe operation. Urabona ko noneho izi ngabo z'abafaransa zatangiye gushyira mu bikorwa, ndetse zatangiye kugaragaza umusaruro bazisabye. Ibi byabereye Kisangani, ni nabyo bari barimo bigaho babati ubushobozi ko buhari, ibikoresho ko bihari, harabura iki. Urabona rero ko ku ikubitiro igikorwa kigaragaye kifatika, kandi kigaragaza ko n'ubundi atari ibintu byoroshye kuba wenda ku birindiro bikuru. Ahangaha drone zageze ni ku birindiro bikuru, ni ntabwo ari karitsiye, ubuyobozi bwose, administration, haba mu nzego za gisirikare, haba mu nzego za politike, niho baba. Urumva rero biragaragaza ko n'ubundi iri huriro rya Fardc ndetse na leta y'Ubutisha bamaze kuvumbura uburyo bwose bushoboka isaha ku isaha, uretse ko bamwe mu basirikare batangiye kumenya gahunda, ntabwo bakiringira ibyo bita ikoranabuhanga ryabo, bari gukoresha niki kiri kubatabara. Ubundi bakabaye bamaze kwicamo abandi nka 20 bose bamaze kubica, bitewe n'uko bari gukoresha ubwenge bwabo, apana ubwenge buyoborwa n'ikoranabuhanga bafite. Urabona nyine ko icyizere cy'ikoranabuhanga ryabo cyarangije gutakara. Maginga rero igikorwa kiri gukorwa muri uno mujyi wa Goma byaje kugorana, kubera izi nyubako zari zangiritse. Ni inyubako zigera muri 3 kandi nini, byagoye cyane kuzimya, ndetse bigatwara n'amasaha menshi. Izi zindi operasiyo ziri gukorwa n'ubundi za AFC, ni uburyo bucya nyine bwo kureba uburyo ki bahangana n'ibice bigiye bitandukanye, kuko maginga ya nakubwira ko n'ubwo ibyo byabaye ari n'agace ka Mukore nako kahitanye abasirikare batari bake b'ihuriro. Akangaka ni agace kari kuri strategique kari muri teritwari ya Warikare. Bigaragaza ko n'ubundi izi drone atari kuvuga wenda ngo zarashwemo hano, zagiye zigaragara, nimba zarabashe Warikare, zarabashe Masisi, zarabashe Mbwe, zarashe mu mujyi wa Goma. Birumva yuko ahasigaye ari muri Bukavu harya kuko n'ubundi operation byayo Fardc naho, kuko ibyo bice byose niho hasa nkaho hari abasirikare basa nkaho bakomeye, kuko nabo kavuga ngo abararayo abayoboye operation, kuko banavugaga yuko uyoboye igisirikare muri operation zikorerwa muri Kivu arari Bukavu. Urumva rero ni ibyamaze kuvumburwa, ndetse n'ikoranabuhanga ryabo. Ubundi safari tugiye gake akantu ku kandi, ubundi Fardc utubwiye nk'umuntu ubikurikirana cyane amakuru y'aho aba commanders bari
FRDC iri kuyamenya gute, biri gukorwa gute? Kwikubitira ariko urabizi ko bafite urwego rw'ubutasi ruzima, aho bagiye bagaragara mu bakobwa abagiye bafata muri bice bya Rubaya, aho bivugwa ko babagenza. Iyo ni abari hasi. Hari noneho urundi rwego rukora muri administration. Abakobwa bagahura gute n'abasirikare? Urumva muri serivisi zitandukanye, urabizi abenshi iyo bavuye mu mirimo itandukanye bashobora nko kwinjira mu tubari kujya kunywa agacupa, ibintu nk'ibyo nyine aho bagiye muri serivisi zitandukanye. Urabizi ko bakunze kubakoresha muri protokole y'indiki n'ibiki. Urumva urwo ni urwego rwa mbere, ndetse n'ururi intano muri administration ya AFC. Bivuga yuko bamwe mu bakora muri tekinoloji ya AFC harimo nabo abagize, kandi ntabwo byari byatangazwa ariko biragaragara ko biranakwigishwa ko harimo abo batangiye gufata ku ikubitiro bitewe n'uko bamaze kuvumbura ko bagiye batanga amakuru akomeye y'abayobozi aho banyura, aho baca, kuko bigenda bigaragara nyine, kandi koko ugasanga nta musirikare uri ku rugamba watanga ayo makuru, kandi undi muntu wamenya ngo byagenze gute, cyane cyane nk'izi ngendo zikorwa umwe avuye mu gace kamwe agiye mu kandi. Twaba bizwi n'iyi tekinoloji yabo cyangwa abakora muri tekinoloji yabo. Urumva rero operasiyo zikomeye cyane, bivuga yuko mu kintu ihuriro rya Fardc ryubatse icyo bita gushaka amakuru, ibyo bita intelligence, ku rwego rukomeye cyane. Akaba ari cyo ubona yuko gikomeje gusa nkaho gicire ihuriro rya AFCM. Yego, nibyo kugeza ubu navuga ko urujya n'uruza rw'abacanshuro barahari, ndetse hari n'abasirikare b'abanyamahanga. Mu makuru mufite, izo operasiyo ziri kuyoborwa nandi ku ruhande rwa FRDC? Kuko na mbere ntabwo FRDC yabashaga kwinjira Goma, kuba batarahinjiye suko batari babikeneye, ahubwo nuko FRDC byari byarayinaniye. Kuri ubu bigenze gute ku buryo bari kuhinjira uko bishakiye? Kuhinjira n'ubundi ni ikoranabuhanga ndetse n'ikiguzi gishoboka bahaye ingabo z'Abafaransa. Bigaragaza ko n'ubundi batangiye gahunda yo gutestinga bimwe mu bikomeje kugenda bigaragara, aho ihuriro ryari rizi ko rifite ubwirinzi bw'ikirere, ariko urabona yuko abakomeje kubumenyesha ku rwego rwo hejuru. Ni abasirikare n'ubundi baherereye Kisangani, nibo bari kugerageza buryo ki bakoresha izi drone kugira ngo zibyara umusaruro, kuko niyo tekiniki. Nta kwango ni abasirikare, uretse ko harimo wenda na SWAT ya bamwe mu basirikare bagomba gukorana n'aba Bafaransa. Urumva rero nicyo gisigaye nyine, nicyo kiri gukorwa kugira ngo barebere hamwe yuko ibintu byagenda neza, kandi urabona ko byatangiye kugira umusaruro. Umusaruro wuhe? Urabona nyine nimba uri kureba uko tuwazihagaze, niba barabashe kwinjira ikirere cyo mu birindiro byabo bikuru muri ibi bice bya za Rubaya, uzikare bakontorolaga drone zikanicamo n'umwe mu bayobozi bakuru. Urabona ko bazabashije kuba zizenguruka mu bice byose bari kurwaniramo. Ni ikigaragaza ko n'ubundi umusaruro w'aba Bafaransa utangiye kujya mu buryo, kandi utangiye gukora nk'uko byari bimeze. Ubundi kera ntibyajyaga bibaho yuko drone yazenguruka mu kirere ihuriro rya AFM23 bamaze gufata, ariko ubu ngubu byabaye nk'ibisanzwe. Drone z'ubutasi zirakora. Urumva ko nyine n'ubundi byamaze kurangira yuko ikirere cya AFC giciwe amazi. Muri sinzi uburyo nabivugamo, wenda kibashije kuyoborwa n'iyi tekinoloji y'ihuriro rya Fardc. Yego, Safari, mu bice bya Masisi ho bimeze gute? Naho byari bizwi ko ubu n'ubwirinzi budakora bwa M23 bw'ikirere, ho operasiyo zihagaze gute? Zarahagaze, zirakomeje, update zihari n'izi? Mu bice bya Masisi operasiyo ziri gukora nyine ni drone z'ubutasi ariko zitarasa, kuko Fardc ntibashaka kurasa ku basirikare. Fardc ni bamwe mu bayobozi
bigaragaza ko abayobozi bakomeje kugenda bakora uburyo ki bashaka uburyo ki bakwihica mu bintu byose nyine kubera yuko niyo ufite drone ziri gukora. Urabizi ko nyuma yuko bafashe agace kari kuri strategique ka Kazinga, urabizi ko birukanye agace kari strategique ka Mukore kari muri Warikare kari kafashwe n'ihuriro rya AFC. Urumva rero ibikorwa bari gukora n'ubundi n'ibyo utasi kugira ngo bamenye abayobozi bayoboye ihuriro rya AFC aho baherereye, niyo ufite ngo bamaze gushyira muri seti zabo karibo bakeneye kwikutira bakabanza bakica. Yego Safari, reka dusoreza aha tugushimire cyane. Yego nawe reka tugushimire.